Unong Aiktin ke BJP Meghalaya Uba Maria Hom Kharkrang Ula kentaj ya ke cik pensengau jong hibriau khantam na kinong ilam ke NPP baka jing ikun hakane ke election MP sya ke Lok Sabha na Shillong kan keta namar baka jing kersian ke BJP abakren sya ke kartu kane kinong thau kubor uba Kharkrang ulaong baka jing keno bagi kertong ke NPP na Shillong banatura kinrem namar baka kersian ke BJP kedai ke babakla ulabu jing geli atau lada ke job kemud bagi job hi kendrai lada rempat keno bantai pop ya ke BJP bakane kerukom perkat kamlong ke badai bad kebala ban pediang lada job pindong bangi job hi lada rem pindong badai na ke BJP keli wa Kharkrang ya ke NPP wilayah tu bahaden belayo ya ke cing peta na ke sengkeme bang kersan ya ke kertong ke NPP hakane ke jela bakam tam hak konstituensi jongu ulap tha ya barok ginong kersan ke BJP bang kersan kumbalap tha ke sengkeme na Delhi kaladon ke jingi keren bag NPP ke syakta bha hakane ke election MP hakane ke jela Meghalaya kebabon kidai ki Krisdan hadin bagi breu ke sengau konyo na ka jingwan kersan sengom ha ke BJP ha ka ba ke babon ki keno bakadai ka ba isi yang giret paj halor ka jingi lap election kamtam ban pendan kam ya kaniam uba Kharkrang ulong bahau ke India kadai kum ka yeng ke balong ke jela Meghalaya hendrai ke bas ngausi kelong bah kapor election kinong lap election ki pendan kam da kitien ki pasutia ki pemihap setia da ka ba keno simet yano reano unong aktin ke BJP ulong bahajaka bangkren ya kimat ki jura kila pulut por bangkren kentha penban uwai ya uwai baka uwai ke parti ya ka uwai pad barki bajba kim yo jik muntoy yai namar bagi kertong kim kerna yai ya katong barkiman ulong bahado menta omdon kano ke sengsang perthai ka bakular ban bu thong ban le na banta ke jela markidon di parti barki kertong ki bumwan warsya ke jeng ya terko halor kersan election